نێژە ڕۆژاوی کوردستانی دەماخواش ببینەرین هێژە ئیرۆ نەهێ سبات 2026 ڕۆژان ڕۆژا دوشەمێ بە وەشانێکی تایبەت ئەم لە پێشیاوەنە ئەمە ئیشەف دەوێ وەشانە خودە مژارێن سەرەکین لە ڕۆژاوی کوردستانین پێشکەتنین دە پەیمەنا ناوبەرە قەسەدی و حکومەتا دەمکیە شامێدە دوێ ساعتا دەستپێکێدە بریا میوانên خوێن هێژەرە بۆ بینەرین هێژەرە نقاشین کو تێنکردن پێشکەش بکەن لێ ئەو ژین پشتی وێ ناوبەرێ نرین هجا بریا کو از میوانی خواب باید بدم ناس کردن و که کو هنجل سرکران ببینین چند نوچین لزینی کو بریا چند کلیان ریبری نوانده راگهاندنا هیزن سوریه دموکراتیک قصد فرهاد شامی بجداری برنامه تایبت یا وشان تایبت یا تلویزیون مبو و برسوام برسین حوالی می روزنامه‌وان شروان خبادان گلک نوچین آگاهی نو ین زلال ین تکیلداری روشیجی هاتن پاروکین کو از دخوازم چند جوان بو بینرین هجار جاری کردم پارو بکیم و جاری به میوانی خوین هجار جیم و مجاری او آگاهین لگل وان جهنه که نقاش و گفتگو بکن از دست پکی میوانی خواب بدم ناس کردم بو بینرین هجار او جیم پیشدار آلتان حوالی می روزنامه‌وان کو هنج نیز و نازدیکن دنوا خباتین چاپمنی ده یک روزنامه‌وان کو هری زیده ناوی دردی و تناس کردن او خباتین لگلک هرمین روجاوی کردستانی دایم مشاندن پیشدار شبات خوش بم شباش اول صدق گلک سپاس نا حوال پیشدار بریا کاس پرسانج تبکم از دخوازم چند آگاهین کو هری وقت چند لزگین حال سر اکران جدر کتنه ین ریوبری نواندا راگاندن هیزن سوریه دموکراتیک قصدی حوال فراد شامی گوتن از بینران رژی دوباره بکیم او پشت رژی استم هنه که لسر ویا که نقاش بکیم که اوجیم حوال فراد شامی د چارچوبیا خالین پیمانا دنابرا قصدی و حکمت دمکیا شامی در راگاند جبو دیلگرتیان دنوا دروژان یم پیش ده و ایدی روشکه زلال ببه جبون ویا که نها خبات تنه شاندن و هر وها بالکشاند لسر ویا که هنک عالی هنه نخوازم به طایبتی دوی چارچوبیا پفگوارتنا دیلان ده لهفکرنک پیک وره انگوان بجیم پیشوچونک چه ببه هنک دخوازن آستانگیان در بیخنن لهر وها فراد شامل لسرویه که تقاضی کرد که اوجبویه که هودانا که پرزیده دادن و که قصده به بریارن که و خالی پیک بینن بجه بینن هشیارین ویه که هبون که گلک آلی دخوازن به شر طایبت به ریا مدیان دیجیتال بریا چاپمنی بریم روشا لحرمی راستی روشا لحرمی بر بجهن جدا و بدا آواد کردن و حتی تکیلداری ویه که از همه دکارم بجیم جروجا دسپی که حتی نها جاره یکم بوم یک ج فرماندارین گشتی انگوان بجیم برپرسین قصدی رابه و با آوه که اشکره دانین شهیدین ج جواک عرب برای گشتی را جی پار و بکی اوجیم فراد شامی گوت به 12,000 شهیدین که دشورش روجاوی کردستان ده جبو پاراستنا خاکا ولاد جبو پاراستن او اولکاریا و گیان خوش دزان شهید بونه جوان بقاسی 5821 جیم جواکا ما یا عربن ولسرویه که خواست ایدی او گوتین کد بیجن نوا روشا هیده جواکا عربان وکو د پشته ده کیر لکردان دا وی که بداوی بکه او آگاین هم برفرتل سرویه کدان او تکلداری لیوایان تکلداری جماران بلا بونا وانجی فراد شامی گلک آگاهی دان اما سرویه که پیش دار تشتا کو از خوازم جتا پرز بکم تف آگاهی چوان دیتن به طایبتیم در روشه که کو نها قناخه که کو نها اف ام بجین خالا سیمین اپ پیمانه دنابر عالی آنده دمریت ده کو فراد شامی دبیجه هنگ جی دخوازن وان خالانه آستنگ بکن او آلوزیان در بیخن اول سردارم چه دزانیم که درباره دی مجاری تا 2016 به امر روجاوا گلک حمله کجا یک قصده و یک پگه و یک پگه و من بیچه بگیره حتی دچه دیرا دوره ما گلک حمله هم شوپان وکی روزنامه‌وانی حرمی وکی کرد ما وان بیارن وان حمله هم شوپان یعنی گلک نوچه انجام نوستان
يعني هو حجمارك هو وابسها شامية دايجي ما بخوب شايدية وي دوان حمله عنده حتى كرن شو لهمبري داعش شر كرن وكي جبوكي كتيا كرد وعرب تركمان آخری سوریانی و خران نبه حودانه کی چوا داده کرن امجا حمله يعني من بيجبنا حتى درازوره ما دبي قادده مدید و هیچ بردوام بکه ام یکی ببینن چما من ویا کی ببین بکو انا آگاهی کل درازوره و راقه و طبقتين براتيجي اولدان کی وانه یکو شر پیفچونه قوت کل ناب دنوا گله عرب و کردا ده بدنا آبا کرن آنها عینی جبکو ناتنا لیستکاوان گله لتقای و رقا و نال درازورجی گله کس حاتنا رواندن و هی بردوام دکن یعنی چواد که یه کتن رواندن جی قاشو به قصده را روبریا قصر را به سازی وان را تکردارم ببین وی نابیده داویج نصر مالان مالن دیه عرب کشتن تنکرن رواندن تنکرن هر وا لوکدجی ام ببیجنه آنها دمان داویده دینا زوره اب کسین کو دسته وان ده همی شروع پیکچونه دنوا عربان ده داتا کرن کسی که بنابه مداول العزیز جبرکو سربست خاطیه باردان اونچه دادانه کو برده گرتگاه جاری قصده و خاطب و گرتن افکر نه جبرکو سربست خاطیه باردان دنوا جواکه ده جواکه دیر آزوره حتی چه میادینه حتی چه نوا جواکه ده نرازی بونه که پر جیفتهی در جواب حاله و آنها هاجی لهمبری ام ببیجن آبیتنا سرمالان ده هر وا باجیان یعنی اف چتین کو آتنا آبا کرن اف چته جاری کی واتی آبا کرن او کسی کود گوتا از چگیری وزارت پاراستنه یه شامی کو ناوه کی خو یعنی جبوت بشتر طایبه ببیجن ام وی هردیتنا yani peymana ku nabera şamil و revberiya ko ser de pekti kabul nakim az istifat kem yani aka xodetim istifaya xodetim Fehim İsa yani ser nabevi gelek grup hatına avakirin lideri azore çete yani gelek çete hatına avakirin her vaad avibne termalin dibin nabe ku برده به قصده را برده د سازین رهبری خفرده کار خبات مشاندنه دبن وینا بیده تالانی تکرن رواندن تنکرن Altan yani tu dibêjî ber Altan yani tu dibêjî ew bûyerên ku teyî demên derbas bûyde yani li ser xelkê me Efrînê dan meşandin dibin navên tohmetên cuda de tenê ku ji ber ku di rêveberiyê de karkirin an guan bijin Kurdin ji bo ku bidin koçberkirin demografiyê bidin guhertin tişta ku li wir dikirin vê carê derbasî herîmên tebqa reqa û dêra zorê kirine. بله بله aynı او رباطه كنا هيجي لسرك عني وعفينه وجري سبيد دنا مشاندن انا عيني شيوا دبن باندورا كيه يه دبن باني اكا فهيم ايساده هر وا دبن باني يكو هو وكي فرماندار حشتي تمنى يعني فرقه حشتي شمين هي جريداي شامي حاتم الشقره ده اف کومیچتا حتنا آوا کرن و وی تالانی و وی به وقتی وی رواندنه یا کل سر گل عربی کل دیر آزوره رقا حتی ببیجن لشولستان سوریه بردوام دکن امنا وی یکم حتی نها ببیجن کو 20,000 دلار ببرین 20 میلیون دلار تبعی جواکا لدیرا زوره و راقا و طبقه ده لسر ام ببیجن کسی که هاتنا رواندن وکی فیدیه جمالباتان تینا خواستن یعنی هر مالباتا که کش بقاشو
اگر کو هاتیه گرتن جبوی سربت بنا باردان یعنی بله. دبنا بده بن چافکرنه ده جبوی سربت بنا باردان آنها گلکی کده اف یکی ام ببینی ام بنا مجال خوی اساسی چواد زانه کشانده شامی اف چند روزه که کل اردوغان قامشلو اروان لحسکی هەواڵ پێشدار ez bibore beriya kom derbasiyê ekî bibin te ji ber ku çend agahiyên girîng didî û ez zanim daliyê çavkaniyan dejîm çavkaniyên tên li wê herîmê xurtin û agahiyên hêja li gel te hene ez dixwazim wekê jî te pirs bikim hate behsa heman kiryarên ku li Efrînê vê carê li herêmê kir û te got aynen ew polîtîkaya xwestina fîdyayan û bi vê awayê revandina xelkên li wan herêman jî dest pê kiriye li hemberî vê yekê ev çend rojin nûçeyên bi vê awê jî derdikeve êdî xelkên li van herîman xwedî helwestin û vê carê bêzar bûne helwestê nîşan didin ji bo vê yekê bi taybetî me got helwesta xelkê li wir heta niha diçe astê de ye an wan bijin kiryarên ku bi vê awayî çê hêrs li gel xelkê wir daya avakirin ev kesên ku misal bijin çavkaniyên tên li wir têkildarî vê yekê çi dibêjin yani bêguman yani açığa em bibêjin yani em vê agahî jî bidin yani nal şaredariya li dêra zorê ê meyadînê hatiye dewmturê avaya wî teb hatiye talankirin belê yê şeş endamên şaredariyê dibin navê ku girêdayê Qesedê an jî têkiliya wî bi rêveberiya Xweser yan jî Qesedê re heye wekî bahçe danîne wekî vergî danîne ferwan û dibêjin ku yan hûnê van wî pereyê bidin yan jî hûnê bêne girtin yanî di mahkemê de û ev di nava civakê de niha bûye wekî xeteriyekê dibe gelek gavinç yani dibin navê serdana ji bo ku Şamê yani hikûmeta Şamê ye demkî yê hundirî wezareta hundirî ji bo ku çareseriyekî ji bo vî yekî bêdîtin gelek serlêdan hatine kirin ev serlêdan hem ji jariyê van malbata ve hem jariyê van em bibêjin gazincê xwe ku li ser van talaniyan ku têne kirin hatta niha 126 malbatî yê li dêra zorê serdana wezîrê wezareta hundirî niye hikûmeta demkî hatiye kirin lê hatta niha tu bersivekî nehatiye dagin li ser vî yekî jî hev didin yani gelek hem li ser tora civakî ji me re têne standin hem yê xwazin ku xwe bigîne rêveberiya Xweser an jî fermandariya Qesedê re ji bo ku bi hawara wan ve werin yani ji bo ku çareseriyekî ji bo vî mijarî re pê dîtin gelekî li ez bawer dikim hem rêveberiya Xweser re hem jî yani hêdin ewlekariyê yên rêveberiya Xweser û hem jî Qesedê re têne kirin û bi gelek telefonan bi gelek agadariyan vî yekî gazincê xwe tîne zaman û vî evkî jî têkirin li hemberê van gefan li hember van talaniyan li hember van revandinan gelê yê dêra zorê em taybetî bibêjin yê heta tê holê yani herêma holê hem gundewar hem jî navenda dêra zorê heta çiçek Reqayê de tê gotin ku dibin navê eşîran de tê rabin serhildanê tê xwepêşandan darbixin an tê vî ji bo vî pirsgirêkê tê çareseriyekê vedîtin an jî em ê ev ewdana ku hatiye kirin tê qawt û krîza ku niha tê jiyankirin tê berdewam bike em yekî jî naxwazin mewsal nizanibû mewsa de ev kiryarên ku têne kirin ji Daişê xirabtir e Altan Haval Altan niha yani ji gotinên te jî diyar dibe niha dema ku bi taybetî peywendiyên tên li gel wan çê dibin û agahiyên ku din te yani dike ketine ferqê de ku ew ji bûna qurbaniya komple ku hatiye gerandin
بێگومان خۆ هەمی سەردانی خۆ یانجی ئەم ببێژن هەمی گاڤنجی خۆ vî yekî gotin ku qaşo gelek dewlet gelek alî li pişt wan e lê ev rezaletî yani wekî bûne qurbaniya vî kiryarên ku Daişê jî pêk nayîne em bûne qurbaniya vî yekî û ji ber vî yekî jî divê ev ji bo vî tê çareseriyekê pê dîtin gelek li ser tora civakî gelek şerê taybet têne meşandin ji aliyê ragandina hikûmeta demkî û hete şêve gelekî qaşo vî ji bo van kiryar dernekevin holê jî em bibêjin xatina şandeya yê hikûmeta demkî em bibêjin xatina wanê hesekê şam Qamişlo an jî Rêmelan vî yekî her tim di rojevê de dêlin her tim vî evkê de bêjin yanî qaşo dine nîşandan ku me serkeftî ne heta ku em çareseriyekê bibînin ji bo vî yekî van servan kiryarê xwe bidine girtin yanî tu rolên heteşê ji bo ku servan kiryarê xwe bidine girtin her tim xatina şandeyê her tim kiryarên gelek ku çeteyên ji aliyê Xeyîm Îsa hatina şaqra ve hatina organize kirin ji bo wan kiryaran bêxeftûyê Qesedê an jî rêveberiya Xweser jî her tim di tora civakî de û her waz bo ku vî ev peymana ku tê kirin an jî em bibêjin li hevkirinê ku di demên dawî de têne kirin biraftin jî li hesaba van çeteyan nayê çima ji ber ku tê gelek tiştê ku hatina hesab kirin bêguman tê ekawî yani muhesabawî tê werek kirin ji ber yekê ji ber tirsa vî ji ber berjewendiyê xwe yên şaxsî an jî berjewendiyê van komên kiryarên çetebûnê ji bo serî bigirin her tim wekî Qesedê an jî em bibêjin rêveberiya Xweser dibin tomanba ji xwe heta altan heta îro jî heta îro jî nûçeyên bi vî awayî derketibûn ku cihên ku rêveberiya Xweser weke avdaniya wî yekê kiribûn nehatine li ser dirûnin û weke vecerê projeyên ku wan di demeke nêz de pêk anîne nîşanî civakê dike altan dawî de tişekê te dibêje heye ji ber ku me xwast bi taybetî têkildarê rewşa wan herêman agahiyan ji te werbigirin bêguman yani ana yê dawî vî karin bibêjin divê herî dawî jî tiştê ku têne kirin yani li ser şerê taybet ku ji aliyê dewleta Tirk û hete şêve têne meşandin çiqas derew yani tenê şerê taybetin ji bo ku piştmendiyekê bidine avakirin ev kiryarên ku niha li dêra zorê reqe têne meşandin dide xuya kirin yani çiqa tengav bûne bi vî mijarî هەواڵی me pêjdar altan hevalê me rojnamevan ku têkildariya rewşa li dêra zorê li tebqayê li aliyên ku bi taybetî niha weke bijîniya hêzên hikûmeta demkiya Şamê hewl didin ku çarçoveyekê wisa diyarker û baş yere bidin nîşandan lê pişt perdeya wê û rewşa wê jî me xwestem ji hîn bibin ji bo bejdarbûna te û van agahên te em gelek spasiya te dikin em spas dikim dem xweş بله بینرین هجما خاطری خوش حوالی خوی روزنامه‌وان خواست لیم بخیر هاتنا میوانی خوی دنگ هجاب چون که اوجی سیانوک دیبون نره ریبریا خاصریا باکور روشلات سوریه ل ولاتین کندوا عربیم حوالی سیانوک بخیراتیم یه بار باش سلاوریش بوا حوالی سیانوک اف دمک هرمین روشه که آلوس هیا سفر بری هیا دچارچوبه که گشتی دلی هم است تا کد اسپیک دو خوازم جواب پرز بکیم اون روشه هیچ چاش شروع بده کن چه نرخینه yani em karın bibêjin planekî pir mezin bû bi rastî heta bu komplo binav dikin yani ew yani planekî gelekî mezin bû muamerekî û komployekî gelekî mezin bû armanca wê sereke got Kurd û hedef wê esasî doza Kurdî tasfiye bike hettanî asta hebûna Kurdî ne tenê li herêmên Rojavayê Kurdistanê
لێ ئەمکارن ببێژن ژێ چیای کەزوانێ حتانی چیای زەغڕۆسێ کۆمپلۆ و هەدەف و پلان ئەف بوو بڕاستی ئەنیش بۆ قڕکردنا گەلێ کورد لە ڕۆژەوەی کوردستانی ڕۆژئاوای کوردستانی و دەستکەفتیە لە کوردستان دەستکەفتیە گەلێ کوردستانی لە ڕۆژئاوا لێ باشوور و لە باکوور و هەموو دەریجی بڕاستی ئەف پیلانێکی ئەساسی بوو و ڕێکەفتنێن هەیی و ئێ دەولەتە دوی وەختێ گۆ ئەم ببێژن ڕۆژهەلاتە ناوین تێدا دمەشێ و ئەم بێژن پێشکەتنێن هەموو ئالیدا جیۆسیاسیدا لەشکریدا لێ تەوی و ڤیرەنگی دەژی بڕاستی ئیرادا گەلێ کورد جارەکە دی ئیسبات کرد و ئیرادەکی نای شکەلاندن و ئیرادەکی خورتە بڕاستی و چی پلان ببێ بەرا ببێ لێ دوێ باوەریەدەنا 6 ملیۆن کورد 7 ملیۆن کورد بڕاستی بیەک دەنگی بیەک ڕەنگی هەمبەری وێ پیلانێ دەرخست و ئەv جارەکە دی ئەم ببێژێن سەر ئاستا ڕۆژاوای کوردستانی ڕێکەفتنە هەبوو یا دەهێ ئازارێ ئەو ڕێکەفتن پراکتیک بووناوێ بڕاستی جارەکە دی کەتە ڕۆژەوێدا و ئەم دبینن دێ ڕێکەفتنە بیستونەهێ یا چلەی پاشیدا وەکی ئەم دزانن بۆ گەلک خاڵ دەرباسکردن قۆناغەکی دەرباز دەکەی حتانی vêkê lê شخواماسویەکی بێژم مەوەسییانوکنەها ڕێکەفتنا بیستونەهێ چلێ هاتیە مۆرکردن هاتیە ئیمزاکردن و لەسەر وەیەکێجی حتەنها دهنێک چارچوبان دهنێک گاف هاتنە ئاوێتن لەسەر ئاردی دە پراتێکێ دەنێک گاف هاتنە ئاوێتن ئەف گاڤین کو هاتنە ئاوێتن هون چا دبینن چ قاسی تێرکردن یانیش بۆ باشەڕۆژە گەلێ سووریەی باوەیەکە گشتی چ قاسی گرینگە باش ینی نقطەکی سەرەکە بینن زمان ڕێکەفتنە دەهێ ئازارێ نەچوویە بڕاستی ئەو ڕێکەفتن ئالیە وێ جانبێ وێی پراکتیک ئیرۆ ئەم هەرکەس وێ دبینێ تشتێکی گەلێکی مهمە ئەم وێ دزانی بن یانی جانبێ وێی عملیژی و پراکتیکی چییە دێ ڕێکەفتنە بیست و نەهێ ئێ چلەی پاشیدە ینی ئەv ڕێکەفتنە نو نەقوت کریە ji dehê azarê nequt kiriye çardeyî û nequt kiriye ji pêşketinên heyî ê dê herêma rojhilata nawerast li rojhilata navîn bi giştî û taybet em bibêjin Sûriye û Kurdistan wekî navenda wê sîraa heyî de ev ser wî esasî em karin bibêjin îro roj nesaxlama û pir şaşa got em bibêjin rêveberiya xweser bi yek carî çû و عینە ژی وەقت ژی نزیکبوونێکی نە ساغلم بێ و نەڕاست بێ و ئەم ببێژین ئەv رێبەبەریا خۆسەر بیەک جاریژی دمینێ بیەک جاری نامینێ لێ عینە وەقت ژی کەسێک نکاری ببێژێ رێبەبەریا خۆسەر با کوور و ڕژلاتی سووریایی بیەک جاری وەکی بخشکی وەکی ئەم ببێژن پاسکێتێکی وەکی دۆستێکی بیەک جاریش حۆلێ دەرکەت نا تشتێک بۆ چێ دەبێ ئەم کارم ببێژن ملێ وەی بنگەهین و بنیەوی بڕاستی گوهارتن و بەگوهارینن تێدا چێ دەبن و ئانا ئیرۆ ڕۆژ ئەم دەبینن دێڤان هەرێمێ ئێ پەرانیا وێ هەرێمێ ڕۆژ ئاوای کوردستان هەرێمێ گۆ هەبوونا کوردی ئێ دیرۆکی و ئێ نوژەن و ئێ سبە ڕۆژێژی دمینە ئەو ئیرۆ دەبن پیوانن نەناڤەندیەکی بەرفرە نەناڤەندیەکی بەرفرە نەناڤەندیەکی ئەولەهی گۆ ئیرۆ ئەسجێ مەسلەی ئەسەیشێ ئەو گورەوێ وێ و ڕۆل و مسیۆناوێ سەرەکە دمینێ و هەنێک گوهرتن بەلکی ناوێ وێ دمین چێ دەبێ ئەم ببێژێن حتانیژی هەسەدێ و ئەv گوهرتنن یعنی ئەف تشتێ ئیرۆ گۆ ئەم دبینن دتەفقن سەرێ بەرە گەلێ مەزانی بێ بەرە مەلەتێ مەد وێ قەناعەتێ دەبێ نە تشتێکی ولو نووە نە تشتێکی نوژەنە یعنی ئەv حتى ڕایەدارێن وە ئەvê گوتێنە ڕۆژئاوا تێنە قامشلو تێنە حەسەکێ گۆوا ڕۆژای داخویانین وا دەردکەبن پر دەبێژن چاپەمەنیە دەبێژن ڕێکەفتنە ئەمە بەرەنگێکی ڕەحەت دمەشێ ئەv نەرەحەت دمەشێ ji ber got ئەv ئتیفاقا بیستونەهێ چلەی پاشی چی بنا ji ber got gelek komîte hatine çêkirin و حتى شاندن هاتنا
اركدار كرن جي تاخين او جي عفو جي روج افا جي قامش لو جي هري من مي كردي تشيبون وسردانا ام بيجن محافظين دي هاتن كرن جبونا تزانيبن رولو مسيونا غوريفي و اف بحثا قانونا صدو حفتاد بي وكي نافنديا اداريه برفرا وتشاو او وريبريا خسر يعني داليه پروردي دا اليه ابوري ده قالك اليه ده براستي حتى اليه درجه هذا معابر هذا يعني نقاش مظن براستي واتفاق شيدون ليه تم تمجي حتى اني تشاري يا تشلي باشي براستي او جارا داوی بو گو حکومت گوری سوزی خو درنکد گوری و هر کس چی دزانی چاوا او دبی لی پشتی اف پشکتن چی بون تایبت ام ببیجن د الیه عسکری د الیه خوکشاندنا قصدی جي هرمن وكي ديرا زوري وكي طبقاي وكي رقاي تشتي دزاني وتايبت د هرم خوي خوزايد دمينه هرم كردي دمينه اف براستي بيشتي فا بيش كفتنا امكارن ببيجن هناك اف ريكفتن جي خو دغري روش بغشتي امكارن ببيجن بر اتفاقي د تشدبي غير سوربرايزن مزن اريني نيني چنبه از خوازم جارك دي دوباره بكم سوربرايزن مفاجئين ايجابي سلبي اريني نيني جو چنبن افري كفتن هدي دمشي جبرغو چما ام فيد بيجن جبرغو هريما روجافا كردستاني و پارچكي خوزايي جي كردستاني گشتيه و جي سوريا عين وقت سوريا جو بشتي ام بيجن شري جهانا يكم چيبو و سوريا جي بويا نافندا صراع كي مزن دروجلاتا نافين دا چيدبي و حاضريه كي والبرغو هيما والبرچعبي مجي چيدبي تيغو هيما دنگي شركي مزن براستي داري ميدا درباز دبي وعين وقت جيل بيشا چعبي مجي انفاقات تشتاجي دبينه بل هوا سينو كما جوتنا ته داويه او مثلا سرپرایز کو دستوردان بریا چند کلیان آنگون بجین دسری ساعت ده ریبری نوانده راگاندن قصد بریس فرهاد شام جی بالکشان سرویه که هنک دانستاندنین کنتین کرن ده هنک کس هول ددن کو خراب کن پرزری کان در بیخن نه تشتا کو از دخوازم جتا پرز بکم تکلداری وی گوتنا ته سپرایز گلو تل بنده یا علی ارینی بیان نینی به یعنی چپ اجتنی ته چوان ام ل اساسي كارو بارغو چی ویا شورشا نوزدي ترميه 2012 وبري حتى ايرو روج براستي ام برنسيبكي مي سركاهيا دسكفتين روج افاي كردستاني دستفتي كردا بميني وبدوما جبونا فيك يجي براستي ام حاضرن جبونا حمو شوازن سوبرايزا هريما روجلاتا نافين دكوي استكي براستي بر تفي هف وكاوسكي مزن دس بيدبي وباوريا مدى يعني دمكي بر نيز دجي بلكي دملي روجلات هركس بريوي تيكوي عليه روجلات دا وضربيكي محتمله احتمالكي بر مزنه ضربكي امريكي اسرائيلي جبونا ايراني جي بيش يعني نالغوريتا احتمال الجوريتا بريسيانو ام بيجين د بيمانا بستون هيك ليدا ما في كردان حتى اصلا كي باش هاتيه باراستن قافكي باشا اگر کو بانجام ببن بيجين قافكي باشا وكي قافاديجي واني زمان نتني فصائل ونرين جدا وبرواجي هفدو للشامي بيدا دبن يعني هركس نا بشقره جبونا فيري كفتني اف مسألة جي ودرباز دكي حتى اني ام ببيجن ايرو دولة هرمي جو دستي ودستوردانا بشوازكي بر راستقينا هيا ايرو روج او بخوجي براستي ناكوكي كتيا نافبرا بخو دجي يعني وكا تشاوا يك ببيجي ديغافا يكيدا متفقن لي ديغافا دوا دا او جارك دي برجوندي و تي همبري هفدو اب خوشي براستي جبونا ركفتنا بيستو نهي چلي باشي بيقوتني امكارن ببيجن ركفتنكي واقعيه بل
رێکەفتنێکی ئەمکارن لەسەرێ ئاوا بکن و بێترژی ڕێڤەکن لە پیشە تەکۆشینە خۆی یا دەموقراسی تێکۆشینە خۆی یا نەشتەمان پەروەری تەکۆشینامەی کوردستانیژی بڕاستی لەسەر وی ئەساسی یعنی ئەمکارن ببێژن پر سەرێ مەدەژی ئەم دائیمەن ئەم دەبێژن بەری ساڵێکی چاوە بوو ڕەوشامە پیرۆ چاوەیە ئەم بڕاستی ئەمکارن برنگێکی ئەشکەرە ئەم ببێژن دگەلێک مژارەدا دگەلێک نقاتەدا تایبەت ئەم ببێژن دملێ شەرعیەتێدا یعنی ئەو دائیمەن دژمنێ کووردا دژمنێ ڕێڤەبەریە خۆسەر دژمنێ فکرە ڕێڤەبەریە خۆسەر تم و تمژی بڕاستی فێدە دیت ئالیên wê ziraviyên wê û kêmasiyên wê û di aliyê wê ê çawa bû di meselê şerعiyetê de yanî em bibêjin rêveberiya xweser şerعiyeta wê şewrişgerî hebû şerعiyeta wê civakî hebû pîşgeriya wê taybet em bibêjin hesede wekî sembolekî navnetewî dijî terorê ev hemû şerعî bû lê mesela şerعiyetekî îdarî û şerعiyetekî em bibêjin destûrî qanûnî niha em hêdî em derbasî wê dibin هەگەر گەرانتی vê meselê li pêş bin ji ber got navenda Şamê navenda Sûriyeyê pir wekî hevdû nafikirin pir cuda cuda difikirin û her yek ji wa kenew bûye tarafekî jî birastî rêkeftin bi ware jî divî milî de jî ê ne rehet be ev yek duwa jî careke dî jî em bînin ziman ger surprizin erînî neyînî تنبن مفاجآتني إيجابي مفاجآتني سلبي تنبن براستي أم كارم ببيجن جوري دمي أفري كفتن بمشي. بله بريسيانوك نها أسهموية كيش جوا برز بكم نها ما قلت يا علين نرينية بيجارين بفكرين gelek peymanên ku derbazbûyê hebûn jaliyê Şamê ve hatibûn îmzakirin lê piştre jî peymanên xwe bin pêkirin û pêk nanîn. Eger ku em bêjin hat û ev peyman bi serî neçû vê carî ev wê çi bi gelê Sûriyeyê bi giştî bi dawandakirin. Ez bawer dikim Sûrî giştî namîne. Sûrî bi yek carî ê nemîne yani ew ber ku xelkê me Rojavayê Kurdistanê biryara xwe têkoşînê dan ama wê te gotî di nava Sûriyê bi xwe de nakotiyên wan hene her kesî fêm kir vê meselê her kesî fêm kir Rojava bimîne her sê parçî dî jî dimîne û didoma û berûva jî wê jî heye birasî yani ev formêla ya hebûnê tunebûnê ji milê Rojava derket birasî ji bona wilo jî birasî her kesî xwedît me'niye her kesî xwedît alaqedara bi vê seferberliyê yani medît çawa herkandina xorta ji Bakur ji Başûr milletê me diaspora bi milyona birasî heta vêkî lê jî li ser piya dimînin bi yek dengî Rojava dimîne bîne ev sedemekî esasî birastî û em dîsa jî ez bibêjim yani hebûna civaka Kurdî birastî bûye ciyê rêzê di aliyê hemû civakên navnetewî de û pir ev dext û fişara got bi xwe re derxist hinek pertekên nû bi xwe re derxistin hetanî ev helwest yani me destpêkê de got plan komplo gelekî mezin e birastî em naxwazin em hinek têgihînên behsiya em bînin ziman çi çêdibû digot komployekî mezin nizanim çi lê ev rastiya vê heqîqet tu nikarî zêdeyî vê navî lê bike komployekî mezin bû ji milê hêzên reş ji milê hêzên hegemona got ê berjewendiyên xwe û li her tişî di mezênin wekî reqem wekî aborî wekî şirke wekî çi qasî fêde çi qasî rûbeh birasî ev hemû jî li pêşiya wê derket û em wê jî bibêjin helwesta Kurdistanî astekî pir bilind bû taybet em bibêjin yani ev helwesta ya îmralî got derket û ev yek ser birastî guhertinekî mezin divê ew de di mewazîna de çêkir yani milletê me ez bawer dikim belkî ne kureya siyasetê de mijûl e lê dizanê got navendên biryara Tirkiyeyê hewqasî dijî û ne bi çareseriya doza Kurdî li Tirkiyeyê li Sûriyeyê li Iraqê li Îranê de çê bibin lê ısrara we got ev prosesa ya eştiyana bimîne bidome bijî jî encam ne birastî ew jî ciyê tekeskirine ye
جو ام الحاله خو انما نج باكور جي نج باشور جي ونج هر درجي مان اف حموجي بونا اليكار جبونا فيك جي برسوا و كارن جاره كدي دوباره بكن ببر كورتاسي ام حاضرن جنيينينا نيينيارا بترج ارينيارا براستي و هريما روجلات نافين سوري قشتي برا كسك نفكري الفيشي وازي بردوام بكي بله يعني فيشي وازي بردوام نابي براستي هون دبيجن اگر كومينا ركفتن بريان ها جاره كدن بجدي نزيد نبن جاره كدن تيج ببن اوي و جارينا ضرر بده تني هرمي و بگشتي اوجل برلنگام بچن كسك نامي برا كسك نبيجي اف بريار داينا دي جمله الشامي ده برا كسك نبيجي خلك الشامي تاني ددن يعني نا انا كيديش دي لا وبدن براستي وجارك ديجي اسباب جم افري كفتنا بيستو نهي اي شلي باشي يعني امكارن ببيجن اف دكاري جلك خلكين سوريا جفاكا سوريا درزيبن علويبن دبيجن اف شوازي اي ننافنديه بلكي ريكفتن نقوت يا اف ننافنديه بل لي حقيقه جمله اولهيه با تخبري ببي وجمله اي اداري يعني نذكرنا خصوصياتها يعني بسري قبيله يعني ابو خو براستي يعني تيدا واتكي وي مزنا امكان بيجن اف شوازكي واقعيه سري افاد بي وحتى نيجي خلق جواكي سوريا يقشتيجي كارنجي في دبي هبط ينقنها بريجي خبطن وهمناش بو فيكيبون جبو ناسكرنا خصوصياتين هرمي ناسكرنا جواكين لهرمي وهركز بكاربه باواكي ديمقراطيك خبري بخبري خاصه بك از خوازم لو گوتنه کی شامی ما چم شامی جی معنا ملبرجي بخونديه شامی دی بیجن دی ناف بوغهره و نافروكا وي بينا بله الناف بوغهره و نافروكا وي بينا يعني بلكي اف ناف قالكي تيري ناكي تيري يعني ام تشبكن وام تشن جبونا قالي خو وجبونا ام شخو ام ناقي جنوي اسطا يا يعني برخدانيا مازن تشبيا ام بحسا زيدي 15000 شهيد اوبيا لي اف غافا هاتي استاندن غافكي مناسبه واقعيه لسري اباد بي بلكي ناف تيغو هرتن بس نافروك جي براستي يعني تجي نافروك نفالا نافروك تجي دبي هون بيشن لسر في بيمانه خالين في بيمانه دكارن جواكي ك سوريا ديمقراطيك ورا باكرن بطيبه الجهرمي داس بك او بلاوي وان هرمان جي بابا نا بريسيان وكاز خوازم ويا كي جوا برز بكن هو ك نونري ري بريا خاسرين لهرما ولاتين كندا بنا بطيبتي بشتي اف ركفتن هات مذاكرين جلك الين ج ولاتين كندا و ولاتين عربان جي بيام يعني داخلني هاتن داين كو بارني نزيك بون هم ويا كي تشاد بينو بطيبتي مجين تكلين وين بوان ولاتان ردما كوتين روشا للسوري او في بيمان تشادن رخينن يعني بلانن جو تشي دبن وخطرين جو تشي دبن وتمو تمجي سوري براستي ام بيجن خصوصيتك يواجه هي البال ولاتين عربه يعني فكره تمو تم نسبتي ولاتين عربه هركس جميجده دا مازراندنا سوريا نو وبشيوازي نو وشي ابشيوازي خريطه افاج ديركي وحتى اني بقي قنيطره وحتى بقي قنيطره بلكي انا بويا بربرسيارا اليني دي دوله دينا براسي لي اف خريطه سوريا افاتي ناسكرن دي 1937 تشيبيا دي جويش اخيفا وحتى اني ايرو روج براستي حتى اني بري في شورشي انجي بري با الوزيا ايغو سوري تدا درباس بو هريم حموجي سوريا النافندا بلافكرنا افكار مثلا ام بيجن جاري يكم ولاتن عربه في داش ديتش دستوره 1905 اوات بيجي دبا كو اولا سروك كومارا سوريا اولاوي اولا اسلامي بي اف جاري يكم اف فكره دركت وبلا فول ولاتن عربه حموكاش فرجي قزنشكر ام بيجي بري ويجي كنت افكار دركتن نمسلي دستوري فكره شيوعيتي كومونيستي يجي بيترج السوري درت كد براسي بيترج اوي ده ايروجي ام زانن يعني تشي وازي جو هي جو تشي دبي جارك ديجي يعني اف سوري تمو تمجي از تشاو بيجم
بويا جيكي جو ولاتن عربة نافندكي أساسي دبينن چي گوهرتن البرچي ببي و چل سوري دقومي جي براستي و ايرو تشتيل سوري چه دبي تشتكي ننورمالا تشتكي پر براستي نوا حتاني استا جو قلق ولاتن عربة خطريكي مزن دبيني تايبت ام ببيجن بيشروجا اسلام السياسي و چي قاسي باندورا وي اللي هرم حموجي جبونا فيكي نئيرو روشتني ندفي بان بشكفتني داويدا گوچی بون تایبت پشتی ام ببیجن وی برخدانیه یا مزن الشيخ مقصودي حتى ايرو روج بري ويجي بدهي صلاة يعني دسبيكا الوزيا سوريا تكليه ما بولاتن عربة اي سركة بردواما يعني الاردنية المصرية فيداوية المغربي شخل ولاتن قنداوي يعني ام چند جاراجي براسي بردوامي هيا ايرو هر كسي يجي بيشجر بو براسي وبرنجكي اريني اف ريكفتن نرخاند وحتى نيجي دي تيكلين خدا دي تواصلات خدا جي تكستكن انه اف ريكفتن برا بميني اف ريكفتن برا بيش بكافي وبرا اف ريكفتن بحر خوي جاني برا ببيني وين نصيبي جو سركفتني برا ببيني تبي جوجي او دزانن خطري جي كيان اليفتي وج كيان اليفا جروجا روج فجي او خطري ملي و لسر اولهيه و زانن يعني مساله او منافسات تاريخيه مثلا يا ام بيجن عثمانيه بقرا حتاني ايرو روج ملي تركيا يبا جي فارسيه بقرا حتاني ايرو روج على ايران يبا يعني ام بحثا ديروك تكونوا بحثا بروجات تكونوا ام بحثا باندورا وي اللي ولاتن عربه دكن اف تكلي براسيل اللي بيشن تبي قال وسطا ولاتن عربه براسيل تجاري نجها واستا جو برنجكي اريني يجي برنجكي رولكي مثالي نوعي جو خبدي بيش ولاتن عربه بفيرنجينا بيستو دولة بفيرنجي خديتنا براسي بله نا بريسيانوك ود نوا خفتني خد بريا چن كيليان جا قلاوي كيكر كو دنگي دهولا شركه مزنتي يعني بتايبتي للروشتات نامين تفجرين كو دنوا دمين داوي دمروف تماشا دكه اف گوتنن وجي دردكه بهوليكو آمده کاری شرکت تکرن ها ایران ها جنبجن عالیه لبنانی یعنی تفگرک هیا جلو دویه که ده میسیونه که جبو سوری دیار کری هیا که حتی بجین اف حتی شانی لسر دستراداری شام دانین و پشتر ایری شهری می حتی که پشتر نچار بون کو پشتی اوقاز برخودانی خورد به وجاری نچار بون روشال ور بدن سکناندن امگا بجین نچاری پیمانی بون یعنی رولا سوریه دویه که دوی هبه امگا بجین حکومتا کن های دم کیال سوریه يعني ام زلال ام او برسف الجمانين براسي بل لي ام جيت شوبين يعني بيش ديتنين ام شوبين نافندن اي نيوتشيا نافندن اي دراسات استراتيجي لكلين جو تشيدبين ام بيجين ولاتن جو تشاوا حازريا وي وتشابمانيا وي ونرين وي جوهتنا آلين خو وجهرتنا حتى نيجي ام بيجن كواليسيون جوجي خوتيدا دغرا لي ام هركز جي براسيد ويبا وريد وام جي وين يزكبون يدنا سوريا وكردستان نافندا في شريا كردستان وسوريا كردستان بقشتي وسوريا يعني نافندا في شري جو انجامك جي دركبي جوهرتن انشدبن روخاندنا رجيم بشار الاسد او رجيمه يا نافندي او بعسي او دسهلداريكي هري مزن بشيوازي تشيبو وبجوهرتنا يا ام بيجين حكومتها دمكي ايرول شيخ الشامي دغري اف حموجي براسي بخوره دردخي حتاني ام بيجين ايرو او بيشكفتني نقول تشيبو او بويرن هاتنا قوماندن حتاني ايرو روج ام يعني هركس فهم دكي جو سوريا دا بشكرية جبونا إيريشكي مزن وحازرية ويجي مزن يعني وقت جغرافيا وقت هن آلية جويس برسي مهمتر براسي أم وكي قالين كردستاني نتاني قالين كرد يالين كردستاني بقشتي براسي أم بيتر لسر آلين خوي السركة تكذبكن وأم بولو زلال ببيجن شري لسر اساسي مذهب او نشري كرداء بله
شري سر أساسي مذهب سني شيعي أم ببيجن لسر أساسي أول مسيحي مسلمان براسي أو نشري كردايا بله الشري لسر أساسي نتو ولسر أساسي الشري جلاندا أو هيج نه شري كردان يجي براسي وأسكارم فيجي ببيجم زيدي جارك يجي بلكي هولدان تشيبون بري حسدي تيكبي آلين جديدة براسي بله شوش بروي حسدي تمو تمجي يعني او د اركي خو رولو مسيوني خو وكي سمبولكي نابنتويه نتني كردي كردستاني وسوري وخجليه جي وك رولكي وك سمبولكي نابنتويه ديجي تروري قصدي خديت وجوهرتين جود نهاد بنيوية ويدا تشيد بي إيجارك ديجي بلكي نابجي وري جوهرتين قصدي ديسا جي دميني وأبرولاوي والترناتيفي قصدي جي براستي ينين بالبال برسا يا هري مهم وتشتيج متي خستن أمداد سكرتي أخو بفارزن بيش بخن وجارك ديجي جوري إمكانيات مما إيه هي أم قريبا آلي كاربن بقالي هرمي رجي بقالي نديري بيتعتي نديري رجي تايبت أم بيجي دملي تجربة كردا دي شوازي ريفبريا خسر وإيرو بودكري وناخ جديدة وكشكفتني نوي أساسي خلاص يانوك إذا دمام ماشي بر بالداوي بعد شو قلتنا كده داوي هبم تاجو هلار بكن قلتنا مي داوي قلتنا مي بيشي وبراستي هرم بقشتي يعني أمكارم بيجين يا ثابت يا ددوما جو شيا دبي هرمي ده أو بهرتني براسي الثابت هو المؤقت يعني أم جوري في مرحلة أم حاضري خو أم بكن وبراستيجي أم آلي أم دستي ما وكي جلي كرد وكي كردستاني حمو أم نيزي هفدو بن دفي مرحلة بز في مرحلة تايبت ده أمي حموجي سر بكفن يعني أبجي وأم باوريا خو جي هيزن ديمقراطي لسوري أم و أب تشتي تشيبونا وأب شوازي جو تشيبو أب يعني ناكوكي بخورة در خستن دملي فكري ده دملي حتى نيجواكي ده جي براسي أو بر سينور دارن أو نفكرة يا أساسية فكرة أساسي جو أم جزءكي أساسينا جي تفجرة ديمقراطي يا رجل سوري يا كردستاني يا رجلاتا نافين ده أم جوريوي بشوازك نو برولك نو باستراتيجي نو شيبين براسي أب مرحلة وأذكرم فيجي ببيجم أفشر حوقسي قريجبو أو قاسي نخشبو براسي لي بيوستيا ويجي هبو جو أم ببيجين أمي مرحلة كي نو درباس ببن وكرد إيرو نيزيكي ما في خود بن براستي دفي وقتي دا حمو وقتي بهوري دا جو درباس طيب بديش نيزيه كتيا خود بن يعني جواكي كتي داوا كن وجاري تنرسر بارتيان ما يكو في براتيزادك يا أساس جواك بله سيانوك ديبون نري ريبريا خسر باكور روشتات سوريا لولاتين كان دافيتو ميواني ما بو جل سباسيات نرخاندني تجي طيب كيف خوش بون بديتنا تجي وجبو نرخاندني تجي بله بینرین هجام لوردی گیجین ساعت خواه دسپیکی آواشنات خیبت و دبیجین سری ساعت مجاری کدن به هر بن نهام دنبال